الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad awwalal kalam wa wastal kalam wa akhiral kalam wa fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma aftah lana futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Kamaasan palanggungan agama Islam kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal na tuin sa taud-taud pagsyukur pa Allah. Hamanga ni'mat iban anughara niya. Sarta hadu mabarakat ini kaya tunay na tuin sa laggo-laggo pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nakarihil kita ni waktu misanda kuman maniu-tiu amuin kumawa pangadjian dumungog sin patumtum manghimati ka to taniw katan tungod sin pag-agama nato sehingga mahinang nato luto hakabuhi nato di hababaw sin dunya dagpak paadlaw susungon. Demikian salawat iwan salam hitukbal nato panabi nato kalasahan Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan napakatan keluarga niya, kasahabatan niya, iwan na sin tiap-tiap manusia niya makad halimpa sa kasinsila. Jari niya mga kamaasan palanggungan agama Islam bilang pangadjian mapuso na to hadu mabarakat ini, habulan mabarakat ini. Kumawa kita niyo dahing hamanga athar kabtangan mulia sin mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan magmumpa at kato taniw katan hakabuhi na to di hababaw sin dunya. Mahinang na to palitaan halom sin pakubulan sin kita niyo. Iwan mahinang tiranan madawhat na to in ridha sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin kitab Al-Munabbihat biyaktul hi al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Niukil niya hakitab niya yaun inhamuk riwayat day nga sahabat gagandilan sinjunjungan nato kalasahan Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim sin mga sahabat, mufassir sin mga sahabat. Amunahi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Naasubu in Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. In pangasubukan niya tu parakala.
in panagnaan ma khairul ayyam uno in sarayaw-rayaw adlaw. In hikarwa pangasubo ma khairus syuhur uno in sarayaw-rayaw bulan. Sarta in hikatu pangasubo wa ma khairul a'mal uno in sarayaw-rayaw amalan. Jawab sin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Into pangasubo ini. Sarta kaingatan nato da isab in paslud iwan laum sin panghati niya ha ilmu agamah. Kiaruahan siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hapanginduaan niya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ando kay ya Allah, Ibnu Abbas ini dihili siya pamaham panghati ha agama. Iban Hindu isiya sin ta'wil ha ilmu agama. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, in jawab sin Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, khairul ayyami yaumul jum'ah. In sarayaw-rayaw adlaw Jumaat. Hakariya sali mga kiaulungan sin Allah, in katan iadlawan, iwan katan diuman, biulanan patahunan, waktu iwan masah, magsibu dakatan pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Kiarihilan sadya kalagguan iwan kalabbihan in mga kaibanan waktu iwan masah adlaw iwan bulan. Hakarna aun pakarajaan dakula haagamah jimatu ha adlaw yaun. Atawa ha waktu yaun atawa ha bulan yaun. Sehingga habarakat sim pakarajaan haagama amuin dakula jimatu yaun nalamin in waktu iwan masa ini sin barakatnya na hinang da isab siya mulia. Hangkan long ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu in sarayaw-rayaw adlaw amunain adlaw Jumaat. Maita hakaywanan riwayat in adlaw Jumaat amunain adlaw kapapan jari hapanagnaan manusia ama sin kita niukatan Apo Adam alaihi salatu wassalam. Damikian haadlaw Jumaat in apo natu Adam alaihi salatu wassalam piasud siya palom sulga. Damikian nakahuwa in apo Adam halom sulga kimugdan da isab haadlaw Jumaat. Pianaog in apo Adam alaihi salatu wassalam mari pababaw sin bumi simabtan da isab haadlaw Jumaat. Diagpakan siya sing kamatay niya sima buraisab doon haadlaw Jumaat. Sarta hakaywanan riwayat in Nabi nagsabda dumagpak in kiamat lubuhon sin Allahu Ta'ala in dunya ini pasabuhon sin Allah haadlaw Jumaat. Hangkan in adlaw Jumaat yaun amuna in adlaw ukab in kalawang-lawangan sin mga langit. Amuin panginduah sin mga ipon sin Allahu Ta'ala tataymaon. Kaya riwayat ha mga kaiwanan hadith, in tao dagpakan sin kamatay haadlaw Jumaat atawa hadum Jumaat, salamatun siya sin Allahu Ta'ala daing hasiksa kubul. Jiyakahan ini sin mga kasahabatan. Hangkan in mga sahabat bang adlaw Jumaat, tabkir pagbahasahu. Subu Arab pa in kaiwanan, humarap pa masjid, pagsambahayang Jumaat. Hatungod sin pagsambahayang nila 5 waktu, bukon sila matipon katan ha Masjid Madinah Al-Munawwarah.
nagihinang musalla pagsasambahayangan in mga kaiwanan sahabat hadugaing daing ha Masjid Madinah. Aun ha Masjid Quba, aun ha kaiwanan lugal hakuasin Madinah. Aun kaiwanan magjamaa sila roon ha mga pag-uumahan nila. Doon ha mga gimba nila, piyagtatanuman nila mga amuin hulma. Sumakawa bang magsambahayang na Jumaat, hambuok da sila katan. Doon sila katan matipon ha Masjid Madinah Al-Munawwar. Nain mga kasahabatan yadto hakuwa sin Madinah. Yadto malayo pa Masjid sin Madinah. Kaya suy-suy ha mga riwayat, manaw sila pa masjid, tumudyo magsambahayang Jumaat, suhu Arab pa. But intanda niya, kaya suy-suy ha riwayat, nagdara pa sila palitaan. Di maana, tihidlong pa inhula, madto na sila pa masjid, hamaksud, sumambahayang Jumaat. Sehingga kaya nganan sin mga ulama in adlaw Jumaat ini, yaumul ibadah. Adlaw amuin hipag-ibadat. Adlaw hipagpataud sin salawat. Adlaw hipagbawas sa sin Al-Quran. Sabab in adlaw Jumaat yaon amunain sarayaw-rayaw adlaw. Dimihil bulan sang in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kato taniw katan. In tumudyo pa masjid, tumunay sin sambahayang Jumaat, hapanagnaan sin waktu. Amin waktu yung bahakiun maglima. Dihilan siya pahala sin Allahu Ta'ala, biya siya sa pantun nakapagkurban unta. Arapon bang matahala-tahala na madto pa waktu hikarwa, dahing halima bahaki sinamuin adlaw yaong pa Jumaat. Dahil nga adlaw, amin dahil nga puwas subo, sampay pasambahayang Jumaat, bahakiun yun maglima. Imbahaki panagnaan, bangkaw na kadto pa masjid, umpama ini lisag, puwas subo ini lisag unom. Magsambayang Jumaat, umpama lisag ang putagdua, na bahakiun yun maglima. Bahaki panagnaan kadto mo makadto ko pa masjid, biya kaw naka kurban unta. Nabangamim bahagi na hikarwa yung pagkadto po pamasjid, nabiya kaw nakapagkurban sapi. Bang bahagi hikatu, kakadto mo pamasjid, nabiya kaw nakapagkurban laong tawihan kambing. Nabahagi ikaupat, nabiya kaw nakapagkurban manok. Nabahagi ikaupat ini, bang tabiya bista-bista hunbihan na before 11 pa siya. Bang bahagi last bahagi na, amin 11 pataas na, nabiya kaw nakapagkurban itlog. Nabang aun tao magkurban itlog din di, iyanon hati ko si mga tao ikutan. Nabanga mo in tao si Mood, pamasjid nagbarang na in Bilal, nawayroon na kurban niya uno-uno. Timunay rakuman siya sin kawajiban sambahayang Jumat, kalabbihan sin pagpanaw tudyo pa pagsambahayang Jumat na lipuas na kaniya. Na yung mga sahabat kahaba Jumat, unta sa jay magkakawa. Sabab hapanagnaan waktu pa sila magkanto. Naroon ha masjid, mag-amal, magsalawat, magbasa Quran, sambil na sadya, amuin, sumambahayang Jumat, maghutba. Sabab kihatihan sin sila, mga kiaulungan sin Allahu Ta'ala, in adlaw Jumaat ini amuna in sarayaw-rayaw adlaw. Nalong Abdullah bin Abbas hapangasubuhi karwa ma khairus syuhur uno in sarayaw-rayaw bulan. Najimawab siya khairus syuhur syahru Ramadan. In sarayaw-rayaw bulan amuna in bulan Ramadan. Maita ha bulan Ramadan doon pianaog in Al-Quran. Habulan Ramadan, amuna in bulan, doon biutang sin Allahu Ta'ala in Laylatul Qadar, labi marayaw dahil sin, hangibu bulan. Sehingga kaya pamong sin mga ulama,
Impar umpamahan sin bulan Ramadan ini pakaiwanan bulan. Biasa pantun parumpamahan sin kanabihan pamanga manusia. Dia kalabihan niya. Biasa pantun sin parumpamahan kanabihan karasulan madto pamanga manusia. Atau biasa pantun pangatayan maun paanggaw takbaran. Atau biasa pantun Ka'bah maun pakatan lugal hababaw sin dunia. Bang mo kitaun ing Ka'batullah atau Masjidil Haram yaun, pakatan lugal hakatilingkal dunia, amurayaun in lugal di masud sin Dajjal. Demikian habulan Ramadan, hukutan sin Allah Ta'ala sin mga malaikat in mga kasyaitan-syaitanan. In mga kanabihan, para sugpatan pa manusia, na dumihil sila syafaat haadlaw mahuliha mga manusia kulang in amalan niya. Demikian in bulan Ramadan, dumihil siya syafaat ha mga taon nagpupuasa. In pangatayan parsugpatan pakatan anggaw taabaran pangatayan ini in puunan. Bang in pangatayan ini dumayaw si mawah si mahaya nahinang sawasa dumayaw in katan anggaw taabaran. Tampat pangaring-arihan siya sin sahaya pag-iman. Demikian in bulan Ramadan, tampat pangaring-arihan mo siya sin sahaya sin pagbasa mo Al-Quran. Sehingga lumawi indayaw niya rin hakaiwanan bulan. Bang habulan Ramadan ini intao di maka di niya mahinang in amalan niya labi marayaw rin hakaiwanan bulan. Tanto tuod nakalamod siya jumlahan si mga manusia luhi. Wayroon nakatay maksukod marayaw ding hatuhan. Sartay ni kato pangasubukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma khairul a'mal. Unuin sarayaw-rayaw amalan in jawab niya as-salawatul khams fi waktiha. Sambahayang 5 waktu. Sambahayang 5 waktu hitunay doon ha waktu niya. Matampal kato, bang amalan daw wayroon na limiw, hakalabihan, hakalagguan, hakahalgaan, hasataas-taas, darajat, habahaki sin akama ini, lumabi rin hasambahayan. Sehingga siya impanagnaan asubun haadlaw mahuli. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Impanagnaan bistahun haipun haadlaw susungon, amuna insambahayan. Hangkan isa binsang bahayang nakabidda kaiwanan sehingga hapagtukbal sing kawajib sin 5 waktu sambahayang ini bukun liaway kan Jibril sumakawa tiya abit in panghu nato Nabi Muhammad nagmunajat nagbarharap iman Tuhan Rabbul Alamin bilang amuin pagpananam iwan pagpahati kato biadiin in kalagbuan sin sambahayang 5 waktu. Lamod siya ring harukun sin Islam. Sarta sambahayang ini iman sin la ilaha illallah 2 kalimat syahadat in parakala subay tuud siya aun hatiap-tiap muslim iman bariman wayruun nakahuwa bisan hangsulang. Bidda iwan haji in haji ini huun rukun sin Islam. Sumakawa bukun katan muslim kaya wajiban maghaji. Amura in kaya wajiban maghaji amu intau ianug haraan labi-labi deng halijiki niya amu in kakausannya ing gasto maghaji iwan sing kakasay sin pamaranannya tumuju madto papaghaji arapun bang wayruun labi sin alta niya wayruun siya kaya wajiban maghaji umpama diagpakan siya sing kamatay wayruun siya nakahaji in kaya aunan niya miskin wayruun gaus wayruun alta. Di siya magdusa, iban sampurna yung pag-akaman niya. Kung nusukatun sin Allah Ta'ala in manusia, tuntutun, siksaun haadlaw mahuli, mahinang kurang atau akan mahinang tamak hapag-akaman niya dakula, hatat kala in siya yan, kialidjikian alta mataud, iwan kakasay simbaran, kakausan niya na maghaji, sumakawa, way siya naghaji. Nari siya magdusa.
Misan pa inkiaunan niya na bankrupt siya, naubos in alta niya, nasakit siya, in kawajiban wala na naigdun kaniya. Subay ra siya maghaji. Sabab liyawayan na siya sin nasampur na insyarat kawajib sin paghaji. Pagpuasa ini wajib hatao makakaos. Bang intao di makakaos magpuasa, hakalam masimbaran niya umpama 5 as na siya lando, inummul niya labi na hanggatos tahun kasiyaman taon, di na makatahan hapdi iwan uhaw, wala na kaya wajiban magpuasa, magbayad na kuman siya fidyah, bilang ganti sing pagpuasa niya. Atawain siya umpama nasakit, amuin sakit di niya hikakaos magpuasa, wala kaya wajiban magpuasa. Demikian in zakat, rukun sin Islam. In kaya wajiban sin zakat bukun kataan tao. Amura in mga sila, bang zakat alta, amura in mga dayahan. Bang zakat baran, zakat pitla, amura in mga tao, aun lawih sin kabuhianan niya, haadlaw haylaya. Bang umpama in kalagayan niya, makauniwan sin anak asawa ni haadlaw haylaya 5 kilo, bang aun bukas niya hang 10 kilo, na magzakat siya. Zakat pitla. Arapon bang jukup-jukupan, wala siya kaya wajib. Biday man sambahayang mga kiaulungan sin Allah. Wayroon amuin dagbuslaw niya in tao ini mahut pakahalan, wala na kaya wajiban magsambahayang dual bang malawain akal niya atawa malawain akal niya pagbahasahon marupang siya. Sababing kaya wajiban sinamuin uno-uno pardaakan haakam ini akil balig, taka-akal iwan sin balig. Arapon misan pa siya miskin, misan pa siya nasakit, bang di niya kakausan magsambahayang, di sing kabiaksahan tiranan sing pagsambahayang nagtitindog, sumambahayang siya naglilingkod. Bang di niya kakausan naglilingkod, sumambahayang siya nagkukulang. Hariin kakausan niya, misan dakuman isyarat. Bang hanag kukulang di niya pagkakausan magsambahayang, na siya na insambahayangon. Ba't niya tayo nasaan siya? Bang misan nagkukulang di pa makasambahayan. Amo na ini insa lagu-lagu amalan iwan sarayaw-rayaw amalan. Namura-murahan mga kiaulungan sin Allah, mapalihara na to iwan kajakahan na to mga amalan at tawakan long ta pangadjian dihil kato sin sahabat Abdullah bin Abbas. Mahuli mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, 5 bay mga kulang labi tu adlaw hapagkabtang niya ini nawafat ni Abdullah bin Abbas. Kimugdan ha adlaw Jumaat. Miabot in suwi-suwi kan Baginda Ali. Kilal na to day sabi Baginda Ali ini ambuk alim sin mga sahabat. Hakayban ang riwayat halom sing kutubus sunan sabda sin Nabi, ana madinatul ilmu aliyun babuha. Ako na ini inhula sin ilmu, inlawang niya yan kan Baginda Ali. Kaya suwi-suwi yan siya sin tu pangasubo ini, iwan sin jawab sin Abdullah bin Abbas. Nalawang sinamuin Baginda Ali radhiyallahu ta'ala anhu, law su'ila al-ulama'u wal-hukama'u wal-fuqaha'u fi masyariqil ardi wa magharibiha la-ajabu bima ajaba bihi Ibnu Abbas. Misan palaw niya asubuhon ingkatan kaulamaan, ingkatan dihilan pamaham sin Tuhan, dihilan kapandayan sin Allah, hasadlupan, hasubangan, katilingkal dunia. Asubuhun sintu pangasubu ini, tanto-tanto tud injawab nila, biada sin jawab hi Abdullah bin Abbas. Amura kumanlong niya in ako, aun duka in jawabku. Una yung piyamong hi Baginda Ali, khairul amali ma yaqbalullahu minka. Insa rayaw-rayaw amalan, amuin amalan, piyay makay mo sin Tuhan. Insa rayaw amalan, amuin amalan, tiyay maksin Allah Ta'ala rin kayo mo. Sibo, dayan imataw da tawati-tiyo. Bihaon mga kiaulungan sin Allah, mataw di mag-amal. Sumakawa kulang inagmamasusa, biya diin taybaon in amalan niya. In pagpuasa niya, bangman makapuasa. Sambahayang niya, bangman makasambahayang. Paghaji niya, bangman makahaji. Zakat niya, bangman makazakat.
Amalan niya, bangman makapag-amal. Amuin tao, nagpaparagbos to si matan. Pag-amal, amin, niya nanam niya, piyagmamatuyuan niya, biya diin tay maunsin Allah in amalan niya, mahang-mahang kau makakita. Mahang-mahang kau makakita. Matao di magsambahayang sa ako lang naglulugto hapag sambahayang. Matao di magbasa Al-Quran, imagpangadji, sumakawa, mahang tiyo-tiyo da magtuyo tuod hapag pangadji niya, hapag basa Al-Quran niya. Matao di maghaji, matao di magumra, tiyo-tiyo da magtuyo tuod hapag haji bang pag-umra niya. Sabab may intiyali niya, intiyali sing kamatauran uno, bangman makahinang. Dukaing sanin hasil sin tao nag-school, inhalawang pikilan sin hangkataw bangman siya makatalus mag-school, iwan sin tao nag-school asal on target niya. Biya diin ako mahinang doktor, biya diin ako mahinang engineer, biya diin ako nag-apas siya sin dukaing ipag-school niya. Imbang man maka-school, di makasulod bihan, meron na problema kanya, bangman lang dili mapangis, okay na. Bangman makapas, naunuta nakapas, na board exam, di magpakapas. Nabidda iwan sin tao amuin on target niya, biya diin siya mahinang doktor, engineer, mga degree, piyag mumuhut-muhutan niya, impag-school niya, wayrong pagbati lao. Nabiha na pagsambahayang mga kiaulungan sin Allah, hapag amal ibadat, hapag dikir, pag anad-anaran sin kita niyo katan, muna-muna imbaran na mo ini malam. Malam. Sambahayang tabiat, Allahu Akbar, Masya Allah, mabut na sadya pasalam, di takatumtuman in Tuhan. Kiblat sin baran ta Ka'batullah. In kiblat sin jantung ta Allahu Ta'ala. Nawayron misang panumtum pa Allah, kay sisi in katumtuman. Masya Allah. Hangkanin, sambahayang tabang mga kato, wayroon siya nyawa. Patay. Yung mga sahabat magsambahayang pagtakbir, Allahu Akbar, lanyap in dunya. Sampai ang kaiban ng sahabat, magtikang paunahan, kublaan bihan. Sumabalik niya, sa may takulong niya ras timikang paunahan, mga kaiban ng sahabat, timikang paunahan. Biyukisan sin Tuhan, insulha unahan sin sila. Na yung kita wayroon pabiyan, takbir mo, tayo piniting kakitan. Baginda Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kiyugdan siya simpana, bawang pa na hapagbunuan di habitis, limatos, di mahublot, kasakitan siya, di niya katahanan in sakit. Law niya panaiwan niya, sumambahayang ako, bang ako sumujud, nahugtungan yung bawang pa na. Pagsambahayang niya, hugtong si mga sahabat, bawang pa na niya. Si malam, ubos naman nagsalam, law niya mga panaiwan niya, nagiyan ako kanyo, bang ako sumujud, nahublutan niyo. Lalong si mga panaiwan niya, nahublot na muna. Sapahan ko lang niya pa Allah, wala ako kaya na naman. Bangin tao, biyah din biya amin ko, may tininahinang bihay ni, sabab intiyali niya, biya diin tay maun in sambahayan. Duka ingin ko. Paganat anaran sing kita niyo. Lang si Baginda Ali, in sa rayaw-rayaw bulan, amuin bulan nakapagtawbat kau patuhan, sintawbatan nasuha. Bisan na isa bulan Ramadan, bang bulawag da kau? Nabo kung saan sa rayaw-rayaw bulan para kay mo? Sa busong-busong bulan. Hangkan siyok naan sin na biintaw abutan sin bulan Ramadan, manaikod na sadya in Ramadan, wala nakatayma kaampunan sin Tuhan, piyagmulkaan siya sin Allah. Nalusong siya, wayron karayawan niya dunia akhirat. Faman hurima khairuha faqad hurim. Intao, kaya pagangan sin barakat karayawan sin Ramadan, siya na imano siya, kaya pagangan din haulong kasi sin Tuhan. Namaita siya na biyat, wayron nagtawbat. Ang kaning kita, bawa kita yari habulan mabarakat, mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, na magtawbat kita niyo katani siya Allah. Layuan na to, mga parakala, hikapagang sin panay maisin Allah Ta'ala kato. Laong sin mga ulama, arba'atun la yaqbalullahu, arba'atun mahrumuna fi Ramadan wa ghairi. Upat tumpukan manusia ini piagangan deng hakarayawan, diampunun sin Tuhan. Simudah Ramadan, iman hago asin Ramadan. Impanagnan al-aq liwalidayhi, amu intau durhaka padua maas. In kita niyo katan ini anak, misan pa kita limas, anak na kita si maas ta. Misan pa yan to na nawafat. Hangkan ayaw na to kalupahan, panginduaahan na bulan ini. Hitangis patuhan, pangayuan sila kaampunan, bangman sila salamat halom sin kubul nila, makasud palom sin sulga sin Tuhan.
Aun mga kamahangan hatat kala siya limaas, in pananam niya in siya maas, wala niya kaya naman in siya anak. In kita ini katan anak bisan pa kita umulgatos taon, anak da kita sabab maita, aun nagpalahil kato maripadunya. Yadto na nakauna rin kato pahadarat sin Tuhan, ayaw ta kalupahi sabab intanda sin anak marayaw anak saleh, maingat mangindua para hadua maumaas niya. Inhikarwa, qati'ur rahim, amo intao mamugto pagkasila sa pakampong lahasya niya. Kaluhon niya in kampong lahasya niya. Kaluhon niya intay manghud niya. Ayaw kaluhay intay manghud niya. Intao kaluhon niya intay manghud niya, durhaka siya pamaas niya. May ta siya na inang durhaka pamaas niya. Piya sakit niya in pangatayan sin mau maas niya. Misan payad to na nawapat na may ta piya sakit. In kabayan sin mau maas niyo, sulot ka mo magtay manghud. In kabayaan si maumaas niyo, naglalasalya sahi kamo magtay manghud. Nahatat kala kamo nagkalo, atawa kiyalo mo intay manghud mo, kiyalo mo ikampong lahasya mo, sumakit in pangatayan sin maas mo. Masusah. Si mga kaapwa po, hangkan maglasalya sahi. Ini kato almudahin, almusyahin, amo intao, nagkakalo, misang buko niya kampong lahasya. Ini kalima, ikaupat, mudminu khamrin, amo intao, tutugin pag-inom alak, di magtawbat misang Ramadan. Di magtawbat. Na sa rayaw adlaw mga kiaulungan sin Allahu Ta'ala, kahinapusan na ini, ay nakamasusan, karay na kuman. In kahinapusan, lang si Baginda Ali, in sa rayaw adlaw, amo na in adlaw, biagpakan kausing kamatay hapag-iman. Amo na yan in sa rayaw adlaw. Sabab maita, nabugto na kauray hakatan, kasigpitan, kasusahan mo hadunya, timikang nakaw palomsul ka. Hangkan piyamong si mga ulama, bang intaulong niya, isi magpakananam sila namsin haylaya. Sanyang hapag haylaya. Imakananam kanya mo rin taong nagpuasa. Inway nagpuasa, sino dahin haylaya ibang bukun? Unay kagbidaan sin kuhan long. Insuman niya nga haylaya yan, amoy nagtahan hapdiban uhawa pagpuasa. Uning kanyuk-nyukan sin pagpuasa ini pagpinturo mo simbaran mo biadiin niya makadsadya pardakan sin Tuhan. Lima layo hapyang langan sin Tuhan. Hangkan bang intao, kyu kontrol niya imbaran niya. Piya paagad niya hapardaakan sin Allah, biada siya nagpupuasa. Dalawang sin mga ulama, hisyu intao, hinangun niya inkabuhi niya sa pantun puasa, hinangun sin Allah inkamatay niya sa pantun haylaya. Na mga kiaulungan sin Allahu Ta'ala, bihaunin tiyatali ita ini, biadiinin susungo, biadiinin kabuhi ko di. Biarin ni mga kabuhi sin mga anak ko ha future nini, biadiinin kabuhi sin kita ini, amoy kabuhi. Kaya lupahan talion, biadiinin kamatay. Mahal ka, biadiinin kamatay talion mo. Sabab in kamatay mo yan diin, in kahalan mo, hapagdagpak sin kamatay mo, amo na yung dagbus niya adlaw akhirat. Bangin taw diag pakansing kamatay hapag iman, hapag agam, hapag amal ibadat, halong karayawan, insyaallah, amo na yan impatta ni hadlaw susungon masanyang siya. Wa na'udzu billahi min dalik. Bangin taw yan diag pakansing kamatay hapag bulaukan, hapag maksiyatan, hapag hinangan dusa. Masyaallah, bang syari ampun sin Allahu Ta'ala. Iban wa irun makapangayo ampun kaniya mga kaanakan niya, babinsan na si hadlaw mahuli. Hangkan intaliyon sing kita, ni bukun saja biya din yung kabuhi sing kita di dunia. Sa biya din yung kamatay ta. Na biya din yung kamatay ta ni magdatong. Kuno-kuno manjari. Manjari adlaw, manjari dum, manjari mainat, manjari mahapon. Wayron niyang pagtakay no pag-isyarat pagkuan. Bang bukun na mano siya pilihan. Amin dihilan isyarat sin Tuhan si mapagdagpak sing kamatay niya. Wayron. Biglaan na dyan magdatong innamal mautoy atibagta. Wala day sa kita siyukat sinabi pangadyon ko ni pagdagpak kanya. Wayrong kita diaak. Indaakan kato sinabi pagsakap sa diya ko sing karatung niya. Wayrong siya nagkuhan. Hati haku niya kuno siya rumatung. Wayrong nagkuhan yan. Hati niya intaw kahati niya ban sindi. Bukunda hato manujo kisintasin darajat niya patuhan. Intanda sing matasin darajat niya patuhan. Hapagsakap sa diya niya sing pagdatong. Bukun hapag hati niya kuno rumatung. Na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong sin Nabi, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamutu na ala ma ta'ishun.
Matay kamu yan, biada sing kahalan, sing kabuhi niyo. Unuing kamatauran, waktu mo hakabuhi mo, kakahinang mo hakabuhi mo, doon na kau dagpakan kamatay. In sahabat Uthman bin Affan, diagpakan sing kamatay, nagbabas sa Al-Quran, mayta. Way timibot magbas sa Al-Quran. Hambuk adlaw, hambuk khatami pagbasa niya. Ya Imam Al-Bukhari, guru niya nawapak, nagihindo hadis. Sabab may taamo na yadto, in kakahinang niya, iadlawan, diuman. Nabangin inang mo yan, iadlawan diuman long ta magdakan sa dyan, inshallah matay ko nagdarakan. Uno yung iadlawan mo kakahinang doon ko paragpakan sin Allah Ta'ala kamatay. Nahangkan na mga iadlawan ta diuman ta ini, ayaw kita mugto sa baba-baba niya pagzikir pa Allah. Inshallah. Murah-murahan mga kiaulungan sin Allah, patubtubon na mo inasihat na mo sarta mga yu kami kamapan, bang biadagbos na kahawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.